mba ondo nimbam na nanyana oshive neneto kwagh pashida dom mso va yos aveni shami yangi gene lam no olu bibilo yam da negi ki takedo Yohane itio trata uhi vi mi omzanza pokaro unyela na haya mo hipe Yesu Kristu yangi pe ifi ugalilea yem da timahawo ve bahene na ha danu shamia bilayo yangi vade ungwa ya iviadi vese na ha bilayo no man don't ungba vugba van bava noya nanga ve challenge ma gba ka wona pine Philip wona ka anu ne zuwa kwa yanu ne nayo bana na ha chu yangi yo malu don't unva ya ve nenge yang vadere no viane ba vesen ya na ha ve nenge she yenvelu gane ya she vu don't unva van na Yesu pine Philip wona ai bilayo ne na ha velwe udinary deri huapa akumo yama bredi sa shi chunwa view chuku na ha mo na ya ve kuma na kwagh na ha mhela ha kwa olu no Philip ya mhela ya lo tave ve na ve nengi she pira yo le luvala na o hene no gano o Yesu Kristo unpa lu heve ya igilawe Andrew na Andrew ma ka wona unenge wanu su ganengu o waye nguhangu ikpembere di tia ma shu hia mangula na kanyi kwa o kai ka kwa gma na ayama na yumba kwa yana injana bibiro ka vesi jile Yesu yanga opine ve kwa ne ba lukale ve ka so gadia van de fa kwa unsu wele eli yakishimana ba pine kwa no kalamba hane na no ngwa kwa ve ola to ma Yesu gma ka ba hane na ve da oyo mbala vetuma ki hamo ihanya gbe tima na ha itima ki o group akunde haigbe tuma na ha ve tumanya batin ya aka Ivona Brady ikpeniti ama ishwihiane akende shenasha anashun hitena mana gma Brady ne mana na bahane ne ka ma o ye ka Brady ne fa eolumba yang we ha vevi ya Brady ne we ha kuma pira yo ye ya Brady ne ya pira yo la lukuma yo dubuta 5,000 people na ya vitimaya ya Brady ne mashu ya ne aka kwa yalo ne mashi ha nyala yang Yesu ka wona koho kwa momo wa de san shiga ye koho kwa la kuma kesipu kala ha ondo wele kwa na danga ondo gbe olu kwa na ga shigbe ele kwa ga jina bila yo la biblo ka bila yo la kwa ye chiwe yo jina vaka vnenge kwa la ya le chuku hake mari va ele mini na ve vetita be ye Brady egbe hingi dum adumbu ishukpa dumbu hamu na yaje ne na nishi de kula manele ngolo kware ya shima mage tawe mose we wa ye wondo kasha nyigbenda jim onda ka klubu une kwa kanyi ko olu mi ha wonda ro so no ewo no une da gma kwala ahingi ko vesine ashega ko na waye kwa wo va sonu na we na no ya kana avinda na yele na no kwa la ko ne ba yina na ba waye uchuku wike ye waye uchuku we Brady uta ma shu ya shi ya va mi utenete o shi ya wa ipe ungu va Yesu ka va ko Yesu une unpa une ba ya o shi ya va mi mama na tinu kaswa shi ya adue bila yo giaza da te o
Gula yam kalafaga. Kwa domya yang gemakala chicha na tete yandami. One word kwagh batele we. Kwagh batele ko olu emila. Gema no ae ko vese mi. Kage oga. Kasha mfe woga. Kasha washima woga. Jina chive bila yone vahi Yesu va de vele kwa sha chive. Kwane na ha koshi ole da keji rigeni zana. Baye ba odo. Dida kele woda na kwa woga mapega. Dida kele yuase mapega vami hi Yesu Kristo. Udzayumba banenga. Hanma kwa lu dzayo shin ko dido kaka dido banga banenga. Hanma kwa lu dzayo shin dido kwa vami hi Yesu Kristo avaye kwa la dumbu negishashe wo. Ike yomba yangve luhe la chi ye believe yo. Pemperedi itia maishu ya ihingiru we ya ine shi kula kula akese po kala ha hamba ko hihiru ya etumumira ka kwa fa wo lu emi kali ami dido ilamune olo ka gelulu emi why you want ka ufa gbadu kwana ufa ichami wana Ungwe edo kishima yuwe gemachicha na Yesu Kristo aetomi we falu chuku shika kwa ngene kitada ufa makanta we fa ngega kwa gumakende kawe Yesu Kristo tele mso nawe kwane ngoho etomomi manu nenge kwa na une higi zige kwaya hachi wo machu bila yoge kwa ye nenge ye chivite ya bibiro kave se he ji gele sesi de iwange yesi like i ande bon i shine yo bagani ve nenge mdoma se la ve chivite wasu ulu ulu ke a paradiso la. Let your light so shine that men will see your good work and praise or worship and glorify your Father which is in heaven. Na mluwo ko luwe mila vami Yesu Kristo. Unenda ha wupaka kwagh. Unelu shenu te ovana mi uluwe washimo gane mila gane wele nemi wayila ya va ishula ma bredi la bega ya luwe washima na poso bateva so na na ina andao ma kai kwa ate lemi te ya multiply kwa la hamba shenu luwo lo bibilo uki you want to trata he view mom za pokalo nyila kai woko wan olukra hungu wenga maone ngitsega vaka over na Yesu yetumumi wokwa de hungu wega olu ne bibiro mba yembate we vandify Yesu Kristo tavishu mai humba yengate sherisa wo yo shi kwazo yo tavish mai we lo fa Yesu gaga kashi ejene guma uma wo no yo so olu la chi ngongo kwa oda o kaka de Yesu Kristo salompe fa we nyoko mawa I Ter mo bi wa wo evade lo wa wo na kachi jala ubeya bibilo ni odu ne olu yi sue untu aka kedo ama o mawo mayo bagane pa luna di do mba ibate ngudega muda fashi mi hide muva msune luna di do